incawu yakhe kodwa ubuzawuva uba bethe omnye ndingowase-church ntontoni funa zazi mna into ezixhosa ngoba ndiyishumayeli nica kanti eKapa olhlobo sikleva ngalo sikleva sigqithwa Abraham hlaba sikleva ngalo anibona ubana aba bazalwane belixesha bababona uAbraham babedombona noba ningayithi singangayifuna nyaniso abazalwane belixesha bababona uAbraham babedom ucinga ukuthi uAbraham ngokuya wayithatha uyisake enyuka ngayintaba wafika wathi is a fire of ministry. Hey. Baba namhlanje bagcwele a fire of ministry. Uthi uthethe naye. Kaze ukuthi yena uclever noAbraham. Fika yena ubhale fire of ministry. Noah, babemveka kahle kono. Icembu Noah akufana ngoku akufundiwe. Akafundwanga lapha. Noah iplan yonke yayilapha kuye. Imeasurement izalapha kuye. Xelwa ngongcwele. Sangathi xa gqibo kwakhe inqanawe. Athi the ark of salvation. Njengabafundisi banamhlanje. Sangathi xa gqibo kwakhe inqanawe uNoah. Athi the ark of salvation. Ngoba wazomthumileyo ukuthi yena usisisebenzi ukhona omsebenzisayo njalo ebanezinto eyomntu nangoku bayathintiselana akuphupha kuthatha ovu inkosikazi yakhe ngoba into yefamily yakhe into yefamily yakhe nangoku bebeka bayathongana funeka athonga isikwati sakhe. Yabamushumayela inyaniso ngeke bakuchonga befundiswa namhlanje. Hayi. Ngeke bakubeke. Yabamushumayela lento ndishumayela ngeke. Ngoba ingxaki uyayazi ukuthi alityotyomela kuzalichithe. Ndisathi bantu baseliyangweni kunegama lamakama. Igama likaJesu. Igama linamandla. Akukho gama limbi emhlabeni nasezulwini nangaphansi komhlaba ngaphandle kwegama likaJesu. Sesobani yasephuzi singabanikazi bazo. Nali igama likaJesu. Nali igama likaJesu. Uthi umpostoli uPaul ngibeka isiseko esinguKristu Yesu elowo wakhayo makakhe kwesiseko
makungabi khona mnye ubeka siseko simbi njalo. Mhlawumbe asibhani sisodwa. Bathi abane ayicawe. Siyezulwini thina abayizulu nawe. Ngicela mamela ngicela. Azala. Uyabona? Uyabona ubutata. Andimfuna bemhlabeni. Ngingamfuni. Utata ahambe aye kuThixo. Yabona uthi afike. Mamelani, umuntu ka ungavani naye uyamnikezela kuSathana mose. Anginjalo makhona? Njalo. Ngicela uba umuntu ngoko ongavani naye. Already sewusithi ngicela noba ngaphatha iBhayibheli mina uthi wena akakholwa. Hayi uyinyani makhona. Njalo. Uthi la muntu ngicela noba ngaphatha iBhayibheli mina shumayele uthi akakholwa la muntu enhlizweni yakho uthi noba ulikhupha ngomlomo. Icela lo muntu ungamfuniyo akala bhubhe. Afika ezulwini. Amthatha uThixo ambeke phanga semnyango. Ogqiba bhubhe wena. Xa usendleleni ebheka pha ubone nanku ubani. Ungathi lizulwane. Thetha inyama khona. Ungathi lizulwane. Ungathi direction. Ngoba izulu lazi ukuthi lelabathile. Namhlanje into enzoyithetha. Khawubamba uJesu. Haleluya. Libale ngelicala. Awu. Siyabonga mfowethu. Uthaba ndiyawudala inhliziyo entsha. Hayi. Ndifaka umoya omtsha. Ay. Babe ngabantu bam. Ay. Hayi abantu bekawe. Haleluya. Hayi abantu bekawe. Babe ngabantu bam. Mamelani ngicela. Sengithandaza. Noba iqhawe singathi sisengene ethungeni elinye bayaxoka. Bazalwane bayaxoka. Mamelani bana ndishumayele lengweni. Yabona njengoba bantu lapha elengweni. Baninzo even nina abantu baselengweni baninzi abantu engibaziba bayakholwa. Ngoba le nto bayazi bayecawe ethila bezi. Bathi abantu bathi bayezulwini nani nithi nezulwini. Amakholwa angafunaniyo. Ngoba ingxaki mamelani niqaleni. Kunamagama mina ngowecawe ethile. Amakholwa angafunaniyo. Kodwa athi ayezulwini elinye. Hey, mamela ngicela. Oh, asisithunge asisengela ithungeni linye. Ubuxoki obo. Ngicela mina yabona njengobana kukho abantu abavitoleza yabo. Izawuthi ke yaxhonywa uTikTok unibone ihlobo abazawulwa ngalo. Akulwi abantu bangakholwayo. Kodwa abafundisi bezicawe. Ngoba ingxaki babambe abantu. Kodwa sukuya phakla ntente. Uzawuthela omnye umoya.
abantu banithi isithengisi sisangela thungelelini. Hayi. Mawamkela uYesu. Uyabona once kumemezelo ngegama lika Yesu. Ewe man. Thumisana. Into kuwe ngaphakathi. Madoda. Awuyosapota ndoda. Hayi. Uyothi mayihambe mfana. Hayi. Mabasindiswa abantu. Ewe man. Oh. Uyahamba bantu. Asibuyele kuJehova. Asibuyele kuye. Sendiyeka. Hayi neyivali iBhayibheli. Mama ngicela. Yabona ukumuntu olapha namhlanje. Oze asecaweni yakhe, esuke ecaweni yakhe. Mama ngicela. Ngomso ngecawa angekho athi bendikulantende. Akumfundi yona ntoza. Khaletha le mimoya. Khaletha le mimoya. Khaletha le mimoya. Baba. Akunayo uthwethwini. Hayi. Ingakho abangela thwethu umuntu kathi. Hayi man, hayi. Unenta ikonda balento andinayo yekawo. Lento andinayo ayonke into yekawo. Lento andinayo yekaThixo ni. Akumelanga ndibe likholwa linetheni. Namhlanje amakholwa namhlanje. Afakwa amabhande entanyeni. Anamatheni. Abothelelwa ezicaweni zawo. Makho. Oh Jesu. Ophelelekile khona. Ekhonza nje. Ubophelelekile. Likhoboka. Lecawe. Ibe likhoboka nalo mfundisi. Khoboka. Wansathi uyendaweni ethile yachange imessage. Uyayeka uYesu. Shunyayelwe ngaye. Ngihambe ngithatha lemimoya. Ngihambe ngisitsale lemimoya. Ntoni bithethwa pha? Njengoba ngithetha beyandiva ndithi uYesu utshintshe inhliziyo. Tshintshe inhliziyo. Ayitshintshe inhliziyo yomuntu. Jesu. Tshintsha. Hey. Faka inhliziyo entsha. Namhlanje nizokuxelela. Sidinga ukukhonza ngenhliziyo ehlambulukileyo. Oyena umuntu mamelani ngixelele bantwana bathi. Oyena umuntu ufuna uThixo nguwe. Noyena umuntu ufuna ukubona uThixo nguwe. Lento kumele bani uye kuye umbambe ngandlela zonke. Ungabambi into zomhlaba man. Ungabambi into eziphelelwayo. Uyazi into kaThixo. Ikangathi kangithetha. Uyabona njengokubana sisithi abalibandla lika Yesu. Haleluya. Amen. Njengoba kuthiwa libandla lika Yesu. Ashumayela ivini elogama lebandla lika Yesu. Sizisa abantu kuYesu. Umnikazi. Ngoba singamapha mamelani ngicela bazalwane sendiyeka.
uyabona kunotata engiqala uyabona la tata beshumayela lapha izolo yaqala ukumbona empilweni yami haleluya Amen. yaqala ukumbona ngoba uyabona mamelani ngiqala ndizama ukunithila ngalento esezicawe azingeke zicawe kazibona ukuthi une message kaThixo zikuthathe zokubeka apha ngoba azifuni umuntu makakhe zifuna ube izidlula senkonzo ecawe haleluya Amen. lokho kugada ubana azawushumayela ongazuphuma kule message yethu abane message icawe ne message yazo haleluya ungazuphuma kule message kule yethu message ufuna umuntu ongazuphuma apha bazalana sidinga umuntu haleluya sidinga umuntu azawukhaza uYesu athi intombazana ihlale emjolweni umfana kahlale emjolweni indoda ethathile yayihexezi umuntu ongumama akahexezi iholiness sishumayela injalo Ewe. Funa kuba uYesu khona uyu free khona ndisi zithatha uzizwe haleluya Amen. ukungibala xa qho ngenyanga faka 10,000 ngathi kawujola ndithi yakujola Ngazo. Saku ehla isiphatho. Aswabe dansa bezemfi. Zobekile. Hey. Dansa ngaphambili ukuthi worship team. Hey. Akho hayi. Awubhatale. Into ethatha inye. Akumani uzabona. Uqembu umuntu anjalo ukhathala nomphefumulo wakho. Uthi Yesu ogwini sesile nathi. Uqembu uSathane khankasa kangaka nje. Bazalwane. Amen. Uqembu uSathane busy kangaka ekhankasa kangaka why? uSathane mamela niqalele ijudgment yakhe yehla kudala uyayazi mina ndiphila nje ngiphile izolo uqemba wayo uSathane bakhwaba kangaka abantu every year udesign into entsha uSathane ngoba uyazazi yena mna even bazalwane mamelani niqalele even amadimoni athi amadimoni ingakhange itsho ngiSathane ngoba uSathane ayiba amadimoni ayiconfirm wona xa fika uYesu eGadara athi inkosi amadimoni yimimoya esetshenziswa nguSathane ayiconfirm ubana inkosi yinini ufike kwamsinya sawusasithathu sisezokweni amadimoni ngoba yazazi ukuthi thina sesigwetyiwe Asigwetyiwe. Into esiyenzayo ngoku senza make sure okokubana angabi khona omnye othi uyakwelizwe. Abana le nda. Njengoba mamelani niqalele bengithe kuseni. Nicinga ukubana umuntu xa fika kuwathi yakukhonza uYesu. Kanti nje lo kunamakholo abulawayo ebulawe ligama likaYesu jathi ukukhonza nje uYesu ayabulawa la muntu uthe ubulala umuntu kube sikhonzele ufumana ntoni la muntu kunomoya omqhubayo ifana necawe that's why icawe ngaswazithi awuhambi kakuhle eza kuyeka unjalo into ayijongile inye sisiphathi sakho cha
Hayi ngeke ithi ngakho umbona uThixo nje. Hayi. Ngakho umbona uThixo uphila lempilo. uThixo akaphilelwa kanje. Akuyaka badanse nawe cha. Ayazi okwaba sebezinikela. Ayazi. Oh, zanika. Thina sikhule thina. Abantu abasinzwe. Benganxibe ezikhola. Benganxibi ezinto ezambatho. Abezibetha kakhulu. Namhlanje ngoba bafuna imali. Afaka izambatho ezikhulu. Things are much changes. Sayiwazi uzuqonda ubana benzela uba umnqamlezo lo awufuna kube la, ufuna uzophela kule ndawo. Ube mkhulu. Abantu umuntu xa ulahlekile, uyothatha nje uba hey lahlekile. Lahlekile. Join uba wamkela nguYesu. Uyajoin 1.5 kuphi. Hallelujah. Hallelujah. Kumbula mina ake naqona le. Uranke ndiyobona izinto. Ngandawufika. Alibona igama lengoma. Man. Mose aba prophet bamanzi bamisa icaravan ngaphandle. Hallelujah. Man. Misa icaravan pa. Mase dangerous oil ezamakhandlela. Njengoba ikhandlela uthenga i3 emasomali uthenga 100 pa. Hallelujah. Me caravan yamakhandlela dangerous oil eyamanzi. Zonke. Akanifikayo pa. Hallelujah. Ijonga lento. Abangama lama. Hand out. Bona omnye. Amen. Hallelujah. Man. Ingosekhaya. Sanga nambone siya caweni. Anga nambone okhonza nokhonza. Ande ndimbone fole pha. Unenantsika yenzayo echebe. Nebaba shop. Mbone fole pha kule ye-oli yenhlahla. Ndiyamazi. Oko njengoba echeba kukho sisomthothophi yabo mgadile bangamki nomnye. Icembu umprofeti umthengisela nje dangerous oil inhlahla ye-oil. Akathi ubani udinga ukutshintsha qala uyakutshintsha amantombazana. Hayi. Dinga ukutshintsha. Dani ya? Rawo. Hayo, yaphileka lapha. Ikona ikiwa. Oh. Hey. Mama ngicela. uYesu. Hayi. Ayona nto yokuqala ebomini bakho utshintsha ubomi bakho. Hallelujah. Man. Utshintsha umoya wakho. Uyabona mamela ngifuna ukubonisa lento. Qala ku25 umama sithandaza so sithandaza. Ikona indawo ndifuna le ndawo ethi ukhuphe leni inhliziyo inestorm. Verse 25. Yeka Ndiya kunichiza ngamanzi acocekileyo ukuze nicoceke. Uyakuchiza ukuze uthini? Icela uThixo sazakunike oil uThixo. Sazakunike emakhandlela ube uhlalisana. Habo. Babukela iTV zawo jongani ba. Avena I see the blessing. It's all for you. Yes, prophet. Prophet. Ambuzo uhlala. Uhlala ne-boyfriend yami. Akazoza ingene le boyfriend. I see the blessing. I bless you, my son. Blessing ngathi ngozajolayo. Ngoba into kaThixo yaziwa indoda eyimfama. Eyathi yawuvuleka amehlo, abantu abafarasi bakuyibamba beyichutshisa. Yathi kodwa mani, ngakwalihlobo ningamfuni ngalo. Abona beviwa uThixo. Wathi yona,
yathi aboni mina ndiyayazi abeviwa ngithixo njani ke ngoku yena uviwe ngithixo wathandazela kwavuleka amehlo ami kanjani banithi umoni icinga wena usalindele iblessing kodwa usesemjolweni ulindele iblessing kaThixo ngoba iBhayibheli ithi abona beviwa ngithixo Mamela nikuxelele uyabona lemimoya yemijolo lemimoya yemihexezo lemimoya indoda ichatile thwethu uyadzala nje imimoya yamadimoni yaeda wena that's why uzawuhamba zonke izindawo kutshintsha ezindawo utshintsha leni ndawo utshintsha leni ndawo ngoba why ueda imimoya empilweni yakho mamela nikuxelele yabona ba waphila ngcwele awusoze uthandazelo nothandazelo imimoya iyahamba nje haleluya free once nje uphila ngcwele imimoya mamela Nkosi yami siyakhothuka uba kuqaphela abantu banentambo enhloko akasoze umntana oyintombazana entambo enhloko abakanayo iboyfriend uzawuthi ungakulu fana ukubana uzukhululeka udinga ukuqala uyeke ezinto uzawubona isigulo saziphelela kuwe asezakhojo wonke umuntu bazalwane asakhonza isithixo uvule ithuba loba impilo yakhe ingabi right khonza isithixo ayifuna ukukade ngicela mina mamela uqalela yabona haleluya iyayazi ezinto thina sikhula kulo yabona thina amaqayini kule kugwiza ngoma nyana hayi indaba haleluya thina mayeza zagreen ngokwethu wokuchazwa indaba siyagreen ngazo yamamela bana umayona athi ndifuna umbopha mamele mna akuthiwa bajika uyabotshwa ifike indoda umfazi akamamela ngifuna umthomalalisana mamela akuthiwa majika uyathonyalaliswa konke okwenzayo uzitsalela imimoya haleluya cela siphakama sigoduka kunoJesu otshintsha inhliziyo yomuntu uyabona uYesu ngeke utshintshe umoya wakho ungavumanga ndithi kanithethe ebantwini yabona uYesu is a gentleman ubungajonga impilo yakho ngoku kunezinto ozibona sesebomini bakho even wena uyangqina ukubana nguSathana lo ndifake kuleli mess zange uminvite mamela ndikuxelele saqalela nje isitori esincinci nake nasibona ndasithanda esi stories sithanda kakhulu kunendoda eyathi yawufumana imali yathenga indlu emtendru uthandaza ufuna uthatha isigqi athenga indlu ngemali yayo yathi ndifuna ukuziphilela ufuna udlu life ndifuna udlu life uba ndifuna uyohlala elwandle ndihambe ndiyohlala elwandle ufuna uzihlela ulife ithe isahlele igqiba iphatha igqiba nika isithixo sahlele sofeni yayo kwikhomagoma wathi nokho emnyango yathi ngifika kule ndlu yaziba ngibani lo ungazi njani wathi unga-invite ayawuvula umnyango yathi sangena endlini yethu
yambetha ubusuku bonke uSathane, yambetha ubusuku bonke ngoba yena ka invite. Wathi kakusayo waphuma wahamba, yathi indlaminje wasingaba, yathi yeva kushunyayelwa kunoJesu okhululayo. Yathi ndiyakucela Jesu, ngenxaba yityiwa nzima, cela uzongena endlini yakho. Yathi kodwa njengoba le ndlami im-10 room, ndikunika la room iyi-1 uhlale phaa kulaa room wena. Ungazihambi iroom, xa ndinyuka isteps ndinyuka ndodwa, leya iroom iphezulu yeyam ndodwa. Wafika uSathane ngoba uYesu is a gentleman. Akasuka ingene nje Yesu. Mamela mamam, ningadliwa imimoya emzini. Umane usiva kuthiwa kuYesu, uthi umvuka zayingena. Yathi xa ithi bathi uSathane asabe waphinda lokho, yambetha le ndoda inethemba kunoYesu namhlanje endlini yam. But uYesu is a gentleman. Ithe Yesu hlale kule hayi ngangeni zonke na wabambi yodwa uYesu wahlala phakla room ebeyibekwe kuyo. Yambetha wabethwa nguSathane, ugqiba waphuma uSathane yaya kuYesu. Yinina Yesu, ndibethwe ndinje kushunyayelwa wena elengweni. Ngoku sawushunyayela kanje kodwa ndisabulawa yimimoya. Wathi uYesu, hayi my son, kuzawulunga, kuzawulunga. Ingxaki yakho uthi mangihlale kulaa room, ndivela ukhala khange nqaba unika laa room andaphuma. Yathi no Yesu, anangxaki, ndikunika le downstairs, unganyukele upstairs. Wafika uSathane wanyuka stepsini, wabusathi uYesu ese-downstairs ngoba uYesu uyayibambi yodwa, is a gentleman. Singamshumayela liyangweni, ungamamkeli, uphume kule ntente, uyabanjwa imimoya, ukhale. Yini Yesu kushunyayelwa wena kodwa ngifaka nje. Athi waphuma unganamkelanga, waphuma ambetha akhala indoda kwakhona, ibulawa zezinto, bulaleka. Athi umka kwakhe yehle Jesu, yathi Yesu, andibona binjani impilo yami, ndinezifo, alale ebusuku, ndiyaphela, inhliziyo yami icinezelekile. Wathi uYesu, ingxaki yakho mntanam, uthe mandiphele lapha downstairs, ndinganyukeli. Ndiyayithanda le ndoda, ndiyayiqonda, ndenze imistake enkulu. Yathi namhlanje Yesu ndifumene, thatha nazi izikhiya zale ndlu, ndiyinikeza wena, yeyakho le ndlu, mayilawulwe kuwe, nabani ongenayo makavulelwe kuwe, makavulelwe kuwe. Mamela, ingxaki yakho ebomini bakho usaziphathele ngokwakho, nawo ubomi bakhe ubuphethe ngokwakhe, uyabuluza kodwa uthe wabuncamela uYesu.
uyabuzuza mamela sentibezela wabethi nokho Sathane indoda yabihlela upstairs hleli kwaYujesu akwamsayala ndoda mamela udinga yena impilo yakho ingabi sanakekelwa nguwe indabangela uhamba amagqirha uhamba uziqinisa usayinakekele ngokwakho akunyanzela kuyimentela uma niyohlaziya ngoba inakekelwa ngubo kwaYujesu efikayo avula umnyango kavula umnyango wathi uSathane uvula wena hayi naku ungena kulendlu anaku ungena abangabanjwa imimoya ngabavumele yena wangena empilweni zabo uyabona mamela uzazimamela zonke intshumayelo zabashumayeli esimnandi futhi zikusikelele ubuye ubanjwe imimoya ngoba ingxaki yakho uYesu umvumelayo ndizothi thatha nje lithuba vumela umnikazi webandla umnikeza isikhiya uthe yami impilo Nkosi andinako ukuyiphatha ngokwami ngiphathele wena obaba ubami ndizamile ndizame konke mna ndizame bendikugalela ngabazali bami kodwa namhlanje ndikunike isithixo thatha isikhiya ngokwakho thatha isikhiya ndingabantu namhlanje sesihambele engweni abazawunikeza banikeza isikhiya kuYesu khawunikeza isikhiya kuYesu khawunikeza isikhiya kuYesu cela nje uthandaze